Seri FM ke tsona tse re phetela ka tsona re kwala le selemo sena sa 2019-2020 sa tshebedisano mmoho re bela kopana hosane selemong se se. Jale hosane o hokae wena? O hona motshehare. A wena motho ko wena he. Wena wa tsamaya monna. He mona ka mora le motse le shobele motswemene. Fela wa tseba batla o jwetsa batho ba neng ba hola le nna. Batho ba ntse ba haholo. Batla o jwetsa bare e sa le ntse ke tshokere. Ke tloetsa ntwa ka motsheare. Ho tloa motsheare ke tloya hoseng. Ka ke go tshwantse we phele pele ka tlo. We phele pele ba tsa ke re nna ke tlo etsa afternoon drive engwe e tlo etsa hore Africa borwa eme ka maoto. Re la ga etsa afternoon khaitsedi ya ka ela etsa hore manga pa manga batla go kena radio wa moshebane a batle ho tshwana le batho kada. Ke hantle o bua nnete khaitsedi ya ka mme di le motse le 14 mo mamedi a ska bana na dibile bonolo ebile tse dintsa di le motse thata empa ka ro tsona ra ithuta ra etsa bonnete ba hore re a kgetha hore ke eng se tlo go sebelletsa ho ya pele nna ke motlotlo tjena nna ke motlotlo rebe ke dutse le wena na go ekana ka digau ha o tswe fela o tswa ka digau tso di fumaneng tlasa segele sena se weleng le Sedi FM bakeng sa lenane o lena mme ebile di le motse le 14 tseo nna nkekeng ka nnete ka ba ka itatola tsona hopola re kene tsatsi le le leng 2009 ya ba se seng sa dilemo tsa rona tse matla raba le ditlodi di first bono tsa rona ka 2009 ka batho o sengwa ka tenne ke nana ke re ga le ntse ngata le a hopola mare ne na le ntho tse ngata tse re di arolelanang ka June ha wa ka hla ka August ke o hlawa hao mme le monse fitileng ha ke ba le mora ke ha e ba junior jwale ka junior wa hao ke ntho tse ngata tse re a di arole ka nnete khaitsedi ya ka nnete le nna re sebeditse DK wa tswa ke ne ke bua le motho e mong ke re dikakapa tse nna khale ke di latela radio ba tsamaile tselena ne ke tsamayang Linda Sibia o qadile etsa afternoon drive ka moga di le botsa itseng a ya hoseng bona ka mane ka ukhozi DJ Fresh o qadile ka afternoon drive ka moga di le botsa itseng a ya hoseng Glenn Lewis ke bua ka dikakapa fela a ikala hoseng Lenzo a tloa hana jwale ireng ya rona more flavor o ntse fela jwalo a ikala hoseng a ikala motsheare itse ba se ba bona re butswitse ba ga tsamao ye o se ba ba tsa khaitsedi ya DJ Sbu a ikala motsheare itse ba se ba bona re butswitse ba re tsamaya o so butsitse jole tsamaya bona khaitsedi ya re yentse motsheare ha re etse ke be fashionable hape hoseng go le batho ba jalo ba style ke tshojolo ke re ha re ne re kena ka kwano o tshwantse re ne re shebe hore radio e la fetola maphelo a rona jwang le rona karolo e le bapetseng baphelong a batho ba bang DK ha hona ngwana wa community radio station a neng a kena motsheare a sa batlo ho sounda jalo ka batho kare ne ke sa bone nna ke sa tsebe o di bona na kwentse ya hore he bana ka Timotho ba petse karolo e ka maphelong a batho hona le motho mongwe bia ntsa bua le nna lena ke aputi ya moholo a hole ke mohlomphang haholo ka mane ka Kronstad le yena wa tshware le nna tjena ke le ramkati batho ka rolang a haholo ka jeno ke ntwe kgolo ka hare ho mosebetsi ke sebetsang ho ona ke ne ke mamela fela mantswe ya hore ke itshepe hohle mo ke leng teng empa ke ske ka lebala hore ke phela le batho jwale e ne se fela radio kgaitsedi ya ka o yentse ka nnete hona le motho a la bua hape ya go president ya batjha ke nnete ha no fitla mona o no le motjha re tlamehile o amohela hore nako engwe re ya hola re ya hodimo o fitile o le motjha o na le ditabatabelo tsa ona le kgahlo ya hanga ba le koloi hanga ba le ntlo di teng di fitlile siela o mong a tlo fa motjha hape toro a tswelle pele wena o tswelle pele o lo bua le thaka tse ding tsa hao tse seng di baleya di debit order khaitsedi ya ka tloko jwetsa monate wa radio ke yona ntweleng ya hore radio o kgona ho hudisa batho ba bang le bona ba kgona ho hudisa ho ba ka kwano ka radio e re hudisitse haholo ka dintho tse ngata ka ntle ka mane na o sa phela jwalo ka nyakalwane na iketsetsa fela hobane wa tseba go sona le boikarabelo ba bokae o sona le mahlo a makae a o shebileng mme radio yona e tla dula e betsa radio e tshwana le sehlopha sa bolo sehlopha sa bolo o teng ha o yo se dula se tswela pele ntho tshwantse go yetse fela bo radio ntjenana o hole mosebetsing wa hao re kgone ho bona hore mona na ke se ke fitile ha ke sana competition ke se ke fetela pele bophelo bo jwalo ha o ka ema nqa le ngwe ke mane mo o tla bona ekare o tseba ntho engwe le engwe kathi bona le tse ditso sa ditsebe gobane e sa lo eme nqa le ngwe o ntso eme re yentse ntho no tshwantse re yetse monana re tlile le dikgautso no tshwantse re tele tsona kgaitse diaka hona le ntho eno ya hore ha o sana letho ka improve o buile mantswe a bohlokwa hore re fitlile re na le tabatabelo tse ding ra dula o dima ditoro tsa rona mme ha re na dula re dutse mo lona pele re ne re tshwara re machita
re blomile khoneng fela nnete ke gore ka moga mono re ba le ditoro re batla go ba le malapa re batla go ba le makoloi re hola le bamamedi ba rona mme re tlabe se go hotse le bona ha re bue ba utlwe gore re se go hotse ha re sa lebale le ba maobane ba dilemo tse 14 tse fetileng kgaitsedi ka nna se nka se buang tsamaya o lo fofa o la nna wa fitla mona mme o fitlile ka toro yona ya o batla o fofa ke nako ena modimo o file sebaka wa fofa mme o hopole gore the sky is the limit ho hang ebile rona re ile ra e bona gore o gona le o phunyeletsa ka nqano go so ho lona le godimo gore ha fela o na le tshepo ha fela o ikokobeditse tsohle tse o sebeleditseng ho afternoon drive tsamaya ka tsona o eketse ka tse tlabeng di tshwanela boemo bo leng ho lona o lo fofa jwalo ka o se ke wa thibela tlakele bo kgaitsedi ya ka lo ena DK mosebetsi o botle dulang afternoon drive sebetsang kgaitsedi ya ka le a tseba ho hlokala monana hore ntwe re beile ka kwano gore fela re nyolle ba mamedi re nyolle tshepo lerato le batho ba nang le lona stationeng senana ke le buile Mthwara thank you boy